Obofour. Lady Ben na wote niema suma no. Sa enfant tout coin en konkoton. Wade niema ne ko ye tsi. Obofour. Me bisaw. Oba enumile oba so kambala. Bra na be ka kire Ghana fo nyina se me say. Lady Ben me minimum no. Obofour usu nimu no. Ben na wote niema suma no. Se enfant ko so boda en konkoton. Oba asa niema ne eye force. Se ye mpaboa. Se ye already. Oba chiremu chire Ghana fo. Kwasi asema andi ye bia ma obi amfi no. Efri se enipa dasani atimi akpopo se ye ombekum andi. Enam fremam hu. Ede be sha Reverend Isaac Owusu Bempah. Etine o mama Andy epushi Andy. Sebe ya Andy ebeba be di atem na nka mingege mabesoso. Me Andy ni hu yami o. Se me so life wa minim nipa was ma Andy. Minim nipa was se Andy echi. Se nipa no na mete fire ne be kone so. Minim nipa wa ne Andy ye adwuma. Ti ono nam de be kone so. Me say Reverend Isaac Owusu Bempah one wo ma when opia ma Andy attention. She en opia mfi Andy. Mo wo ekwan bi no beka bibia emla kwanso mo mfa ne nkoso. Na ewudifuo kwasiampa ewudifuo bi epo a omapo ama me maso atibie. Se yetia mo na so. Na Andy sodi a wo yese ni nyina no. Ewudifuo bi apapofuo bi akobo pa se yenji Andy. Ekra emfudi ni nsem. Eti oba yesa de no a na mo be so ne so a na mo adwenya se kapapa be ba bontia be trete na mo nyakoya kokum Andy dia be se Reverend Isaac Owusu Bempah. Konfu Adamu ame so beto samia wala beto pilga. Me say konseni tina Ghana dua buro a ne na wo na efifiri ne na ho. Efifiri ne na ho. Me say oka odi konsana say yechi wa me say wala beto pilga. Pia bonte na be ka kire Ghana fo say me da wo se be ka kire Ghana fo say woni me nyina fo so an kan kire me se me ko kan kire Reverend Isaac Owusu Bempah say Canada frɛ poku ye Bible sam na me prove nkire wo na me prove metro woni me nyina fo so an ka se afrɛ poku ye Bible sam afɛn na magie die se sama wo ka kire me se afrɛ poku ena kyekyere adwuma ede suma agrada ha ema omudi fidie ni yi papa esete papa app no afɛn na ensem bi amatete me ya gie di se sa setup na wo ka hu bi na sa wo nka hu bi a afɛn adan Reverend Isaac Owusu Bempah Reverend Isaac Owusu Bempah efiri se 2 years niye what papa na no se woni obi ko abonte oni obi kasa wa abonte adan na papa we aye diti ni baabi ne mapia abonte ebeka se me yanko se ose ye ni asoma se be kun tokwa agyan tokwa papa ni timi pia abonte beka se wa ose me masoma ubia na nadu timi pia abonte beka se wa masoma bia se wa masoma bia na wo se me se be kono me na nadu me nku biem enti wa wo se me nkono me so me nyaako kwaku edie na watie uba life abebo audios ni bi kire adekula ema wudwi wo no e make sense ma some of us enti se ukuta audio abebo eni hear and say echi na be ye jimi for already why ye jimi for so wanim jolly bia wo de betena kamera mu
agrada se wo shentampe agrada wo se wo shentampe eti hwe wanim ahomachi wo shentampe de betena kamera mu seye no kura wanim jolibi tenkwan na hwe wo mena simpopomple wani ho pamonchire a wo de betena kamera mu aya wa adwene se ye kasa ehye wano ma wo betena kamera mu kasanti wa adwene se wo ye nyansafo wano ate wano tewa enye nyansa kwaku me se wo ye jimifo se wo njimi ya kwaku bofo me se bra na be defend wakasa wo yire bra na be defend wo yire be defend wo yire kwaku bofo me se bra na be defend nsam abeto social media so ya kafa wa kafa wo yire bra na be defend wo yire baby a wode ne nam no me se wo mu fiu but anam say wode wano abeto adwam na wo mpo untonsuo ema wo bia no muda wo media ne so blogger bia da enu ntino wo mpo yetimi fa wasam ka wasam ma yetimi fa wasam ka wasam ma me se okokonseli tira Ghana dua bura ebe fifi wo na nkwaku bofo me se ti etufu na se wo se wontia me se wo beto pega beto samia na me se ebe start no hwe na wo amfa wo bia nkokot hwe na wo anyane ankokot hwe na wo anyane ankok police station sa wo ye chimifo hwe na wo anyane ankokot hwe na wo amfa wo bia ankok police station chimi aya oba abontia be ka kire nkofo se eye abaifuo ku no konfuo na ebeto abontin se owu ye wuto ofuna da kadema no konfuo no ediko sie no sa konfuo no oba abontia be kirem se abaifuo ku ene niam na wuto no wa solid am no eho Pay attention for 31st. Pay attention for 31st. Pay attention for 31st. Meboa. Obofour. Okay. Pay attention, meboa. Pay above. Agrada say wakwaji enchema uye konfuo amankrado se uye konfuo onye sofo na eniema ne woni yona nsan ya yen ni ba ya sui ededi pefese di amankrado kan ya me ne be kon ya me fight no amankrado edi bimbra beje obi mamai sa na enya ntro na wutwa dia agrada abetena social media ebe kan ye nyina sa eye no kore ena me be kontoko hunu eme edi boni ayetu ameka agrada ba bia wo bia bra beje wo buo wai na sa ne wo kan ye nyina aye no kore betena abonten me se bosom na owo abankro nyagabi Abankro Reverend Obofour abankro nyagabi abankro bibusaw wano ena na ye waba ifuo nkun ene wo money perfume no ona ye ma ho na maame e de sticker atetale ho no aton ama church members no abankro nyagabi akonfo no a agrada say me se fade abankro nyagabi bosom no fade abankro no di nyagabi bosom na owu ye no agrada say ukoto ofuna deka koma no ye fra bosom no yaw amambi
amade agrada ba bontin se wakwa kwato bra na bra be kire eye okonfo no a owu ya fade abankurem babia ebeto abonten se omo na ye wa baifuo nku sa abosom no a one ne ma eye baifuo nku eye mani perfume eye niema adima ode niema shiresira so ema ode fefa ka ne handkerchief ene niema eye ehono me say konfuo no agrada ase wo wuye konfuo no owuye agrada ase osofo a konfuo awuo ema akoto ofuna daka agrada ka se bra na be kire mese fade abankro nyagabi bosom na wo hono e de abankro bosom ni din de abankro nyagabi papa na wakom bosom no ya frane yaw amade Obofour chaka ben na ne sa bosom yaw amade wo sa asem we ne ka wo so wonti bi da sa asem we ne ka wo so wonti bi da yaw amade sa papa na wakom abankora nyagabi no yaw amade na wo wuye no agrada asifuna daka no okotokoma no die na no hoyama wo na onkra efri abankro nyakabi papa ne ma ho ababa be dimi ho ebere semu no me de be ma wo me say onkra efri papa no bosom na agrada aka so owu ya ukoto ofuna daka kosie no faade ho no onkra abedimi ho ebere papa no me de be ma wo ebere pamu no me de be ma wo faade abankro nyakabi Reverend Obofour faade abankro nyakabi enkra abedimi ho this year 31st na wani abere no abaifuo ku no many perfume no eniema ben na odi niema afa wo so omunye yema wo na those days no niema na wo ton no omuye nku abaifuo ni nku no akọ ama me akosesa e de sticker titale ho e na maton some information ni bi ne kodi agrada o de begu abonten no we papa ni fie ni pa ose wo ba abonten a yen kan kire wo se okonfuo na agrada e ka se owu ye ma akoto ofuna daka wan ko ho because o fele o ma buo wa mo aye nti wo fele wan ko ho nti no o mo si ye musa o se edi eti na papa ni wo ye wantimi yansi wo na funa daka na de soma papa ni din e na o mo se me mo nkire ho papa ni din no mo se me mo nkire ho me say o konseni duabra efifi ni na ho me say what me say fadi abankro nyakabi fo hihyew me say abankro nyakabi bosom no hihyew me say yaw amade bosom no papa no kom bosom na agrada ase okoton adaka kosie no ni dindi yaw amade ni dina mama kire na me se me wonkra efri fade eho e de beblew na de ben ne dia because osofu Canada e ka tell me say onu osofu panyini bi yire ada oni osofu panyini bi mu bu ni se wo osofu panyini mi de mi mu no se wo osofu panyini because me di sofu no ya abofra me di sofu no ya abofra no oba sofu Ebenezer Nancy that time no ye mesi ni wo ni nia ba kan
no me be amazing work e fe no sofo Obofour kwaku Ng3g3 me wo ya bofra wo meni so sika no wanya sika meni woni asem metime baabi na se mo be kame de ya na nsen Obofour no o mana kora e be di me ra tem se me mere ya sawo ni abra wo yire wo ya sawo mu asawo wo sofo Obofour no wo kwaku Obofour uti wei presenters, actors, bloggers, name them. Yati kromi ya mankofo Ng3g3 abekasa wo soma wo mo adwuma ne bone a wodi wo ma di. Me pesa me katile na na du be kire. Ani papa ba bia se kwasi asema andi ye bia ma obi amfi no. Efri se enipa da sani atimi akpopo se ye ombekum andi enam framam hu e de be sha Reverend Isaac Owusu Bempah etine o mama andi epushi andi se be ya andi ebeba be di atem na nka mingege mabesoso me andi ni hu hia me o se me so life wa minim nipa was ma andi minim nipa was se andi echi se nipa no na me te fire ne be kone so minim nipa wone andi eyeye adwuma ti ono nam de bekọ ne so me say Reverend Isaac Owusu Bempah one wo ma when opia ma andi attention she en opia mfi andi mo wo ekwan bi no beka bibia emla kwan so mo mfa ne nkoso na ewudifuo kwasiampa ewudifuo bi epo a o mapo ama me maso atibie se yetia mo na so na andi sodi a wo yese ni nyina no ewudifuo bi apapofuo bi akobo pa se yenji andi ekra emfudi ni nsem edi oba yesa ade no a na mo beso ne so a na mo adwenya se kapapa e beba abonte abetrete na mo nyakoya kokum andi dia be se Reverend Isaac Owusu Bempah Missy J na mo we se Reverend Isaac Owusu Bempah no wanko omo se Reverend Isaac Owusu Bempah nko jelia agrada so wode ne Bible beto agrafa Bible ne to efri se je no wanko je no papa ne ma no o manko efri se wode atro e de cat and paste ekogina court a utimi enipim na se police ni ewo obitini fie na obitimi hye police atale se me de ko obi fie me disguise me ho me ma ye hunu se me ye police ni ukone ye che obo se wo ye kronfo a eye wa wasem nempo enhranka rade papa ne ba no obi ne oto ne nsa ebu police ni mukodi atro and in case me say ene magie di kwaku Obofour ubeka kire me Maame Ng3g3 which is I can prove to the whole world say ubeka kire me Maame Ng3g3 say eye ponoa ye boy momo boy edichi Reverend Isaac Owusu Bempah ma agrada ababonti be di atam ema e provoke papa ni nyina no o ka kire bi praise e afrepoku e ka ho play ena magie di se nya afrepoku nko a na wo so ka ho bi enu ti ena wo kotena wo fie tu champagne kwasia boy oba abonti na oba ba be kasa oba abonti nasa wo osuba on say what try so be pushie ma ye mu bia ye de respect ma no ye be disrespect o if that's what you want we will give it to you blue black kwaku Obofour sama hu say wo ye jimifo bebre I try my best to respect you. I try my best not to disrespect you, but for you say ye di audio sabe go abonten. Say ye di video sabe go abonten. Say no kula ni nyina wa abonten. Na waye wasu krete bubu nuegu asum dia sawa. Asese wuhwinim. Na wo se wo tria wo to kutunu mu kwan. Na mfrema bia amfa ho no watie ne ye ka no. Na so beba betena se. E the Reverend Isaac Owusu Bempah enima ba betwitwa kokobi. Kwaku Obofour me se ye ne wa starting ti. Sa won ko se da dia singa de ko sebra.
Kwasha daddy singa de bra. Na wo ba kwakra court. Wo ba kwana kwakra police because ya pesi e bedroom chen wa fra wo ba kwakra ahemfu ni nyina. Ummu wo enam se frefre kobo ahenie na wudi enti. Frefre kobo suban na wodan na monte. Uye krasi ni jimifuo bebre. Wani nti kura. Senda na misi hu no. Na mi fu sa wani ate. Na mi fu sa uye ibebe ba uye krasi ni pa. Uye krasi ni pa. Uye jimifuo pa. Wani nti. Enu enyumile video na wabaye na humache. Usha ya maa yeda ya no. Ena abaye ena ujane koye. Ye uye video tu wa upe delete 5,000 times. Ye wani ngina. Uye krasi ni. Sa frefre kwa bahinie na udie no. Frefre kwa bahinie na udie no. Uye krasini papa. Uye chimifuo papa. Ade aya na ya me ya. Sa ube kanto kwa ni se ya. Ube makwan. Ama ensembia edi kwa se begu abonten. Na woyili tifia. Woyili na ebe ti nisu. Because enieme baba begu abonten. Woyili ene ebe ti hu nisu. Eno na ya na ya me ya ba wa jimi no de e wose konkonsa ni a wadua eburo mu konkonsa ama afifiri wo na ho e wose ye puma wo ye jimi for me anope me na me na wo kasa say a sister penini. Some of us we try our best to not to disrespect you, but what me push you to the core see a better disrespect you kwase ya wo sika wan ato aduane ma odi me maame ne me papa ni bi mabusua ni bi ani bi. But obiani wa kwa Obofour betimi ato aduane 1 Ghana cedis. Omo ato aduane mo so no. Omo na wo che won mo. Me se woni ne wo se. Woni ne wo se no abobra che no wate. Krasefo. Ehiefo. Awo ma ye yie no mo pese obi ehunu. Krase sam na betina TV so ni media so aya wo ye. Ena mi wewe. Una wene pa kasada. Krase ni boy. Una when pa ya kasada chimi boy and overtaking is allowed wa wasini wuniso fiso mo na mo bra and man crowd say was camia bokro no wo dane wo konfo anumere no adane wo sofo awia wo dane wo konfo anumere no adane wo konfo awia kwase asema wo yire ntufo anaju be yes video na wo be ye no wo ye chimifo bebire wate bu ho na nipamu because some statia mi ye kura because nobody says some of us ya transyaman conphobia and disrespect we would never sit down for you to disrespect anybody on this social media. You are fool, papa. Say ye to me antenase near to me so kamla no pani enumre abra wa ma ye 1 Ghana cedis kura nkoto credit. Na ye tisi ya se ye protective na sa wo so be ye the same tia me tonya me ya ba wuro wo chacha de tu sa frefle kobo ahencha na wo de ahye na wo so de anu wabu akonfo e ba katalim na wo de nam edenam no ye be yu chacha suwa ma wa ahencha no akofra koto gatem kwa Obofour tia sem na me ka kire wo no me say overtaking is allowed. Ewo wuni ne wo se. Ada no hieni bebia enya kakrata ne nsa no a. No opese ki yemfa Ghana nsoa no. Yemfa Ghana nsoa wa kam ye moketiri. Yemfa Ghana nsoa. Ye wa hiafo ma bebira o ma ye chen wo kwa Obofour. Ewo eho Kwame despite na ni sinibi. Ng3g3 munyina. Name them Canada, Japan, name them Ghana sikafo. Emu dodo say no maame no papa wo sika. But now they are billionaires. Wo kra won chon wo mo. But it's a ube hunu wo mo ka, ube hunu wo mo dan, ube hunu wo mo bibia na ya afiafi. Mesi why ye na why ye what take you over wo ni no seso. Say overtaking is allowed. Overtaking is allowed. A Jimmy focus and a kawu to one more brand ye man home and fire over bushia. And Kabe ye have a bob brady and you can overtake a Canadian Japan so Osika. You can take a Kwame despite say Osika.
But when it comes to gospel, no, oh yeah, koda, baby kafwe. Baby kafwe. Ukra usaye o pomba. Yaba Christianity mwa. Oni ya uye yina, oni agrada ni ye yina, sense ya uye. Eyepe, uye o pomba. Uye onya chiba ewo Christo sumu. Ama krado de kanye. Bakateli, ene shew. Me wase bia mi bebusa na makobi videos ma me bubo mi video mi wi na mabusa wasem kwasi asema wudie no ha afei me transes am say why this guy why say Jimmy krasini we wo Jimmy sa na do ka se wu so krasini a Jimmy a oye sofo a wasen yes wa bokro no say so yes wa scam anya sika da wo Ghana ho we Jimmy too much Jimmy no also with Jimmy, I catch also with Jimmy. Me pa cha mommy o dia che say tenase na dwene ase tenase na dwene say she audios upon audios abegu from him to on TV but to try say dwene ho ne busa say e de ade ne kuta we ntia still open to kwako 31st abet weni so me say wo Jimmy ni so si wo so Udranya ya eniema ye beto afa WhatsApp no kwakubafo eniema ye beto afa WhatsApp no santase wo wonya no ma bakura e wo 31st night no so 31st night crowd no apese upulu no mi tonyame wo ya eniema mami gege eniema mami gege sa ye de breme na sa eniema ni nya be come sa eniema meto afa WhatsApp no Oyembe show, and near mamma 12 kokumaseno. Oyembe show, and near mamma 12 wazapono, and near mamma jano. Said near mano imen saka near the Bremen kwa. And near mamma 12 wazapono. Why was a tassy or 31st night, you know? Unya or crabba kukra. This is social media, and it's really powerful. Wo free and can have my walk kumasan na Kennedy no yere eda Kennedy na catcher me wo so football say woni ma me catcher woni wo free and can wo kumasan a wo di wachi ja say ya so Kennedy konkohwe wo yere no Kennedy catcher me say no wo yere da na obefo so wo yere saa ma wo yere wo kwasi asema wo di nti wa kwakoto frefre kobo akunya abetra so say wo yo na wo ohene asante hina wo di no won kran and cry for mumu. Omum so ye krasini. Any apa se gwa bi ne atwa hye wani. Kwakubafo. Me say omunim se wo ye krasini. Wo ye kumasini boy. A wani so hatu wanu nte. Any apa se gwa bi atwa hye wani. Wo betra kabine ma na wo ye ohene. Chira me asante ayi ne mo ohene obaba betra social media Jimmy no. Na ka peso so wo ye konfo. Ana wo so wo ye sofo. Wo ye Jimmy fo. Baby, I pass ya do urano. Ya do be ko buruta. Kwasie bia so peso so camera bi onso. Me pe kwasie bia so peso camera onso. Because kwasie bia obeso camera bia no. Me ni kwasie for ho time. Obofour na me de pressure ne beba nso. Kwasie bia de obofour enema audio so a ye de gu framam. Enema evidence ye de gu framam. Still na frefre kobo ahinia wonu krasinia enkrafo akopa asesegwa aton e de atwa hyenani ye twa enkran asesegwa hyewani wo beta kamera ma no aye popon fia betena ahemfo cheso se oyo hene juma mediu kwakubafo no se wa mu ho a juma mediu no wo kasa mekura na me yawsa Juma meduno say you prove videos upon audios. Me akasama sending yama bibira pa WhatsApp. Me akasama send it the first trend na open. Say men sakan yama bia. And yama me di be go WhatsApp no o yamba show na sa santase wa no o be nya nipa ba kokora me na ba crusade na se a. Na wo me train after 31st. After 31st me se ko
Nkranfo ahemfo no omubo asesegwa etwa share wani a wo na manfu sa wo yo hene no kone kokache omuso wa beka ntokwa ti when you start your man patawo kwa na ko fra ayi Accra regional commander say enu enumira wa be ye nkwase videos abeye Jimmy videos enti wa beka ntokwa enti ye be start a wo ma police station ho kwa Accra City Court 10-4-9 kwa kati omu say no ube ye nkwase videos ye ma will reply enti when you start so from ye start so wa ma wo mo kwa no mu tufo kwa no mu tufo me ma 3 days kwa no mu tufo because on next video on next life abeso on next life akwase bia abeso no ube feeling me before 31st night. Miss Obofour, ube feeling me 31st night. Miss Sawoti asam no. Miss oti odo na me de bra wono. Miss ube feeling me say bia bi 31st night. Wo kwasia wate. Crossing near ya twa asese go asenani. Na ya fa enkura emre ketadi asoa no. Ona manu akunko crossing ni Jimmy for. Ona manu akunko se oyo hene. Kwasia boto na ha. Atoka edi amano ampa so kan ne sakan ampa me makama no otum because me anyama asem kwa Obofour lady ben na wote niama suma no sa onfan tu kwan enkonkoton wode niama na ekọ ye chi no kwa Obofour me bisaw oba enumile obeso kambala bra na be ka kire Ghana fo nyina se me say lady ben me minimu no kwa Obofour usu nimu no ben na wode niama soma no se amfan ko so boda enkonkoton oba se niama ne eye force se ye mpaboa se ye aredi oba chire mu chire Ghana fo se osofo kwale ne ho se wa ye sofo otimidi aniema asuma oba abasia emi ye kwache no ama wade pressure ton bus edi ko wurewura mu koyi oba no kwa Obofour emfa me ni agro because me fa wu ni agro me konto kwa ma me ka se bi nchire o when me start here me ngeke me joke yo kwa Obofour ma me ka se bi nchire o kwasiafo na wu hili wo mo na pese ode me se Reverend Isaac Owusu Bempah Ng3g3 form mon kwasi adwene mu ni se mon kwasi aki ni mu ntwato so betime de me papa Reverend Isaac Owusu Bempah be ko jail no mi to nyame kwa Obofour wudi agoro any attempt ya be make so be travel to US any attempt ya be travel to UK abanka bebia be be go sam ure fida wo wiase aba it's a promise to you me say abaya be na de niama soma no oba life na so life na kwa Obofour catch the Ghana for na say gege ibusa me question say abaya be na me de niama soma re ko chi no a me de pressure ko ton me bus edi ko beli abaya me se kone ko kra Ghana police because baby me de wo be fan na say the apostle Ng3g3 ene won kura no toy boys no eye no agro mudio the Gulu herself the BNI herself Corporal Sergeant IGP Commander 1 mi nsuro kumo mi nsuro pabo mi nsuro sa obeto metro mi nsuro shio me kam ye dia banka bagu nsa ye twamitia I am a hero. I will never sit here. Say woman tna kwa Obofour. Man tna mitimi ko chiri ko pe audios upon audios. Mitimi ko rex me life. Etimi di be defend wo social media.
Emma be can't put touch me. Emma be frame cramai. Do still ye ko baby ni e kan asem ti because already enya no kore me different do. Meaning say osro na yama dance ni. Na wo kwase a John boy. En knafo. Ewu se wo kumase ni bia. Wo wa ba beton kremu. Yakwa ko pass se God the amount. E dia bo akunya amount. Eti wu na ma wo abeti kafu. And I do overtaking. Crossing in John boy. I dia bo asese gba. Aton amount. Now na ma fu sa wo yo hene. Wo ye chimifu. Kwa sian cry for info no. Wo so mo ba kamera mo be jimi ho. Kumase fo info no mo di nkunya papa. Omuti nkunya papa so. En cry info no omuti nkunya papa so no. Kwa sasema wo di no uti so omudi. Na wo sanya mi a ho. E ka dibia kapoti guide pengini bi de ba ye no. Me na me ye call baby. Sa asem we unimu da. Me na me ye call baby. Ana me bun kotodwe. Ana me de pen pa kurache. Kwasi anti na ya na ye me ya. Because and the back door no. Sevu a wo sa kwa we. Mesia pretty power bloggers. Mesia pretty we nipa ho ama wo. Me pese ade wani mba from. Na wo pese obetena ho. Ade me se. Akwasi Bempah ni mbetwitwi from. Wallahi talase tisemawu. Obofour, Missy Catches and Deke Kamawu. What is some agrada say, I will die for the pastor. Me Maame cross I see. Me kuna menene was I see. Me papa kura was I see. Me kun was I see. Say, meti me wu ama messe. Akwasi Bempah. Me papa cross I see. Say ebe wu okura mi ko wu ma Akwasi Bempah. Me nia wo wasaya see. Ote, when it comes to die, yes, I will die for my papa. Why I believe said the man is innocent? Yes, I will die for him. Missy will be a bar. Obofour, be catching a gun of what say, Ababa wa pay, now what didn't Yamasuma no me a coaching no. Ama uko pass. Ediko Belino. Now who went to me and fight ya grada? Who went to me and fight ya grada and ya man crado? Any of you don't chon we mo. Kwasi afu ni ne gugu one of me ebimba count to kwano. Went to me and fight to man yin. So mo di agrona no mo di udie. Omo agrona wo di udi me be chiwesi e burofu ni ma mo adu eburo by force. Me mama wa for fidi e bro na obeka kire Ghana youth ni se wa kodua no se wonua ya afei na Obofour me ba Ghana ho me be chiwesi e burofu oni mu e de bro ahye honsa ama wadua ama na fifi ama wabu e de kamera to so e de akire Ghana youth we kwasia bebre se wo utimi betena obeka nsemfo masa ye no ni apo ne kwasia o na eniama amesa beka no Elsania man sabe kawia. Anyama mema na shuo WhatsApp no. Waka sa yembe show. Wadana wo shuo ku abonte. Kwase jimi. Krasi ni ya bon krai. Ye twa enkran asese gwa hye nani. Kwase boy. Odie, me se so kamla biem. So kamla me ena me be ka kire wiase nyina say I am done with 2022. Ng3g3 me beka say I am done inti. Chile say what started so kamla because Ng3g3 say wo koda. Ti me ba be disrespect wo mo. Me ba be disrespect bloggers. E be disrespect ni papa no crying directly. E be disrespect ya. Men so life. Me say me so kamla say so sa ko pim on 31st night. Me nyo mo bagana mo dwani ko isa hotel e dwani me bagana o pa ka kire me baby awo me ba be hia kwasia boy se me senye mi panka langati panyini bi ka dia ko de be jew ko Obofour no senye me na me pa na chewa ka dia ko de be jew no kwasia wona nim djuma wo ma na dia ma ho a wan tua ne ka Una umani, una unim juma wodima ho, and woman and tiaka.
that time of frame because no him say so bad life na almost so life is usua me ba be kanta eti no frame kan sem ni nyina kire me na me jojo na koma me ana me jojo na koma aka dia na ko mo de ba yawo no kwasie me se wada o sure telele egu abonte tiwani kwaku tiwani wajimi ache nanso so de kana de ne no e wo se me mamu hu no kura na e ba no na se kire me bu se ma so jakese na me de ba because I feel ko na wie no o mu mpa asundie metimi ba bi these days metimi ba bi din me nkasai e no mo de nsem enam fa de se abranti bi e fa no hu anyi so e no mo de twitwitwimie o mu di matem me nkasa o mo ye de me nkasa but empanifo se wo bishi nu a wo tene kankan so wo bishi nu wote ne kankan ensem bi so wakafa asofo imano baduko bi ene ne yere ho ene so me baba betutwa onim tia enti medika dia ama matiefu na de ebe Obofour tama Andy ene wunya asem no Obofour tama Andy ene won kura na wasofo nketo na ene won hu ahimu enya asem no Reverend Isaac Owusu Bempah no ni uni asem o Reverend Isaac Owusu Bempah na oni uni asem me say time Andy ene Sylvia wankasa aya your friend say obinim oyonko sofo hwekwan wotina Ghana edi obinim ne yere fa so ebo pa ma ye di obeyatem hwekwan ateti a wodi obinim fa so edi osempua ene wotapuchi na sofufuo nyina ebegu na ase ejojo obinim na wochi nkura we nyina ba wo nchen sai betna abonte sai ebetna abonte ebe yewo wo na wututu unai call Reverend Isaac Owusu Bempah fie agoka se wona ode na no to asem ni mu bia ebe kana papa me pesa me ka kire me papa Reverend Isaac Owusu Bempah se ebna so se ojan tokwa pata because e kame akoye se en tokwa bia be so anu bia ye de be kwakosi na ni mu bia obepata bia no he end up say ye dia ba no na so mpanyifo aka se opatafo bia dia ba papa be pata me ni agrada ni amankrado ntokwa ekosi sei papa abe pata woni won kura etia bonti ye dede ama nkwana kasa kura ba abe kase papa ne fafofro omuso omunyai papa ne kasa kire Sylvia ye wu se Sylvia wo kasa bebreti se Andy swati asie ye di audios bloggers di audios upon audios approve kama woni Andy mone wo mu Sylvia munya antokwa Reverend Obofour na ne papa nya antokwa waba wo birthday oso akona asole na oni ni ntokwa wo mu pulu wo adwene o mu de niam a kire utimi fa niam ne megu social media ebi a ye cut and paste ye the original copy be kire because Canada frepoku ni audios ra eku ano mese ma record ya man krado ba Canada frepoku audios ra be ku me pen drive so no efli enkofo be se 5 ema emu mema ehono efa wo ho sema wo ka enioma wo ye eno me se do so che wo twen hu mi etisi akati cut and paste ya di cut and paste no ebia be kiro cut and paste na krada de ko to a odi fo no cut and paste na man krado ne DJ Marcus e de ko America ko di fo no si ya di cut and paste ni bia kire wa Obofour wo ba abonte a bobo ba ye hunu ne enkega yaw ba ye hunu ne obi ayaw ba ye hunu but audio upon audio evidence go abonte prove say this is the people they are behind. And I have me no conversation. I have the copy. As you always tell people say, oh, Maame voice. Oh, Obofour to me catch them for 7 me.
One me kasa o record it. Now wo recording ni pacha me. Wo recording ni pacha me. Wo ni recording mu cha me. Me metimi a recordo eta efri wutru mu nyina emfreme efri wutru mu ba nyina metimi a record wo tie me record abon se wo tapui nyina wo me recording mu ha wada tiwani entampene so doso ejaahye osofo a wotimi de ntampe ya akwankyere wo yonko be ne Ghana sofo panyini bi when if that year, one who said Ghana of Penny be, ya inviting will be church. I'm a what to me at the manches. As for we, I know, I'm an shedder. But I won't say, oh, she we. Our young software solid them. So what the year quantity and Tampes of Obofour. What you would 31st now, they be pay attention. Ya be mana to any so. Ya be mana to any so. And near my before was upon a year, catch us police for me for say, why do you say when you're 2 bar 4 police for any be? And 2 fool say, Bibi Batab on Tia Bayo Tia di Bois, Massa would 31st never 2 any so, she and Yans and a dead Jimino. Crossing the Ayade and crying, as I said, you are a trash senny. No nama was say I am taking over. May your henny, may your henny. Now, when if Freddy, one would say, Osofu bia wa ya sofu mpon ebe kwa ko previous ya yini kwa sie Jimmy bulu ya papa yetu mi afre Andy me ena papa no ni social media me na me fa phone pressure na edu ene eye papa ama mimi no ye nyina ye gina ho ama o matu bia fle Andy say en shemi t-shirt me di Obofour atem en shemi t-shirt me disrespect so for panyini bia en shemi t-shirt me disrespect azan so for konfuo bia en shemi t-shirt me disrespect evangelist konfuo bia en shemi t-shirt me disrespect so for ketwa bia en shemi t-shirt me disrespect ene ehure so for bia ama Andy papa yetu mi afre Andy na kaza Reverend Ng3g3 Bempah o bema twa horo lo kaza o hotam akoba nompe nam bia ni wumu na ka wo se de o sitieka eka ya se amakra do se ko anya scam a bokro no esika o ho ba na akono twa horo do akodom nompe anka se bia ni wumu akoba nompe chia horodon kase bia ni mu shawani ma odi be ya video wa homachi kwa Obofour shawani obeka se stroke a chiw wa panta sha jimi ni mu bi ni wano achia ene wanim obeka se techi my bonka